Aşırı, kuringanlarınız, mütkenleriniz, mınamada dizilip basıp koyunuz. Mınamada dizilip basıp koyunuz. Basılarınız üstte mına şunda basınız. Şvetse yaşadığın şehirde bakları. Appa, Şvetsiya tatarları gitti. Mana şulay, oşuk kubalak sıma. Mana şunda tuqtalib basıp koyunuz. Mana şunda basıp koyunuz. Kudagizda to'g'rakli. Barig'izda ko'rinirga. Прошли. Хоп. Mana shulay. Eski motor. Yevropaning eng motor modellari bunda jilg'on. Qora qizali. Con una mano en mi cintura, deja que mueva. Eso es lo que quieres de verdad. Y conmigo bailar y bailar toda la noche. Eskitmeli motor bo'ldi. Eskitmeli shulay bek. Mana men bek zotli qonog'imiz yoniga kelam. Ayda güzel Atlasovna, Azatovna, güzel Atlasovna, oy Azatovna g'afur etigiz. Ol bizning Tataristonning ministerstvida ishlaydi. Madaniyatga sizga so'z. Bek zo'r rahmat sizga. Ammo lekin o'zim kimlarni olishtirdim endi. Biz hozir bir 10 minutdan ishirga jinamiz Qozonga. Sizga borig'izga bek zo'r rahmat. Bugungi bayramga kelgan uchun, shunday hislaringiz bilan kelgan uchun, milliy kiyimlar bilan kelgan uchun, siz har biringiz eskitkish motor, tatar jonli, aqlli kishilar, ziyoli kishilar. Я выражаю признательность всем вам за то, что сегодня вы здесь, за то, что для вас важно быть здесь, вместе с вашими детьми. Я выражаю искреннюю признательность организаторам этого мероприятия. Венера Ханум, вам. Баря Эфенди, вам отдельное спасибо, господин дипломат. Всех вас с праздником Сабантуй. Вы все очень красивые, вы все сегодня лучшие. Мәңге яшәсен татар халкы, мәңге яшәсен Сабантуй. Рәхмәт сезгә. Rahmat o'zingizga, go'zal Azatov